أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdi kerama uzvišene gospodare Allahe azza wa jalla koja stvori amen, uputi amen, bare blagodati a ni'ameti adingi amen. Salavatim selami biçalaji kamaruna bu peygamberi o Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem lesri familja ehli beyti lesram Allah kula sinima li takvali lajtan ashabija imsama ushakla katludinen pe kopira hayati ki praksa tanemu Kur'ani musuneti jiko yomul qiyameti Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu halalim kodini. Men počminjam tefsirje hem pavnu putir islam jiko anava tari suratul Fatiha. Pa u autori tavakva tefsiri, ovaj tamo imam Kurtubi, pomini znači dešu duj anava koja piravi e sura Fatiha. Hem cu Arapia e tamo halalen penjardo, sarvakeri znači pominio imam Nevevi, hem ne sara javera učenjatija, lenda je penjardo cu Arapia, kada je buti i sila je posebno vrednost, tega ni o anava, o brojta rodula anava odoleše jesoro, odola budbaro. Znači, kada je buti cu Arapia i sile ne savi bari vrednost, o broj e anavengoro odola bučakoro, odola znači budbaro. Em cu Arapia e tamo dva penjardo pravilo. Kolende, na primer, cu Arapia, karakakaj olav i sile pobuter anava, se vrpi ka olav tano simboli taro hrabrost. Isto jare e sabla, lende karaka, ka je sila but anava, se vrpi ka je sabla i tani o simboli taro ponos, neli, tega nisi neko Arapija. E deva isto jare, Kamila, neli. Sve Kamila nende značini sine životom, bilako malušane bišaj te preživinen. Em sasoj si pobuteranava, tarijek buti, samo si kažu stvari kobori vredno odoja buti. Pa isto jare znači autoriju imam Kurtubi, pominjamen je dešu duj anava, tari suratul Fatiha. Anguno anav pomini imam Kurtubi, o anav tari suratul Fatiha, tani as-salah. As-salah. Vikimi tani anavea namazi. Od ova se vepi kao Allah azza wa jalla neliva kedjakaj, Allah azza wa jalla kedja ulagju, o namazi maškar mande taj mi robo kodu i denija. Mislim doj u stvari kao Allahi e suratul Fatiha ulavljala kodu i denija. Pominjamo da, znači anguno deo tano, Allah se azza wa jalla pohvala, ole hamdi kerela pe, ko način sa rob zaslužini, a u to deo tamo erobose so ovrodel, en bizo so ovne bišaj uspini te džibdini ki dunjaku protan, a te spasini pe ko ahireti. Znači, anguno anaftanu tari suratul Fatiha, as-salah. Dujto anaftari suratul Fatiha, tani suratul Hamd. Suratul Hamd, sobiko prevodoveo, e sura tari zahvala. Ma baitanu penjardo am DMD, pogotovo maškaro Kurane, kada i nam negde čivena da je kimaksur, majde, kera menge sura Hamd. Sura Hamd, mislim dojki suratul Fatiha. Trito anav tari sura Fatiha, koja pominula, znači imam Kurtubi, kopiro tefsiri, no anav trito tari Fatiha tano, Fatihatul Kitab. To jest okola ja počmini pe o Kur'ani. Ema kva Allah taro blago, fetehe jeftahu, so značini nešto te prave. Ti smisla kada u Kur'ani praveja, prvo najđineja, ki suratul Fatiha, i moja počmineja znači o Kur'ani. Šta to anav, tadi suratul Fatiha? Tano umul kitab. Edaj taro kitabi, edaj tari knjiga, edaj taro Kur'ani. Hem na ne razilaženje, na ne ihtilafi maškar ko alimija, kaj o akalana vas opomina, kaj si
Znači, ona ulagena pe, ko isto i ta nemišljenje, nema kjera, kaj si dozvolimo, oma nušte koristina kvana o džumbur smatri, znači većina kao islamska linija i ta neko mišljenje smatrinjena kaj dozvolimo, ima nuše se baš i suretul Fatiha, te vakeri kaj ta njoj umul kitab. Daj taro kitabi. Pa nešto naftali suretul Fatiha, tano umul Kur'an, daje Kur'an esiro, pa je umul kitab, a pa je tano umul Kur'an. O značenje njegov tamo je te isto, znači daje taro Kur'an. O Enes ibn Malik, o Hasan al-Basri, o Muhammed ibn Sirin, ola si neko mišljenje kaj na ne pohvalno, te vakeripe ađare baš i suretul Fatiha. Se ola vakerena, kaj umul Kur'an, u stvari vikimipe lehvil mahfuz. Emolajta neko mišljenje, kaj na ne šukare, na ne pohvalno znači, umanušte vakeri baš i suretul Fatiha, kaj tani umul Kur'an. No međutim, a meni dinamen kaj, kad te ita neko, za godinu umanušte te mangel znači, Enes ibn Maliko, Hasan al-Basri, ine subhanallah, alimija kopiro martineri, no međutim, a meni de obaveza ti dinamen, koji džumhur, su ova čerio pobaru deo taro islamska alimija. A o džumhur, pobaru deo taro islamska alimija, ma dozvolim je znači gdje te vakeripe. Dok Enes ibn Malik, o Muhammed ibn Sirin, na, Allah kergena ne dozvolimo. A inače Enes ibn Malikov tamo je taro bare učenjaki, a taro umeti, neli? Ama Allah, ko hadisi, ko imam Tirmizi beležim taro Ebu Hureyre, kao Rasul Ali sallallahu alaihi kergja, Alhamdulillahi, umul Kur'an, wa umul kitab, wa thaba'ul masani. Allah sallallahu Alhamdulillah, tani je Fatiha, da je tani daj taro Kur'ani, daj taro kitabi, moj tani je ta ajete ako laso stalno ponovine naprijed. Mo hadisi tano sahih, o hadisi tano sahih, pa sam, znači dozvolio ono što vakeri, baš i suratul Fatiha, te vikima kaljana vea, umul Kur'an ili pa umul kitab. Ema Allah ko hadisi, ko ima Muslim, tao Ebu Hureyre radijallahu ta'ala an, kaj vakir gao Rasul alaihi salatu wassalam, men lem yaqra fiha bi umil Kur'an, fehije hidač. Kona u kujini, kona namazi, umul Kur'an, mislim peki suratul Fatiha, lesoro namazi tano krnjavo. Lesoro namazi tano krnjavo. Ko kldini, akilate, ko namazi, na ukujini umul kitab, znači lesoro namazi tano krnjavo. Pa je tamo su dokazi, kaj še imamo što vakiri baš i sura, kaj tani umul Kur'an ili umul kitab. Što to naftali suretul Fatiha, koja po njima znači imam Kurtubi, ima ovoj vikinipe El Methani, sura koja stalno ponovinipe, to je ponovinipe kaj? Ko namazi, ko svako rekati. Bilo ko namazi. Samo god namazi te kaldine, ov stalno ponovinipe. Po svako rekati. A ne sami pala kerena kava navdo bingja, u stvari su soritani istisna. A istisna značini izuzetak. Izuzetak. Su se izuzetak. Mislini pe okvaso objavimo angunena rodonge, tamam. Ojtan izuzetak je sura Fatiha, su objavimi samo akalumete se. Pa gledali si da su makirana, znači, el istithna, ojtan izuzetak, emo anavdo bingja se vepika Allahi objavingane, samo akalumete se. Neli vakirjan quand ono dersi, kao sa sato sam, baš i Fatiha vakirjan, kao Allahi na objavingane, ali niko te vrati, niko zeburi. Modajta ni privilegija vaša kava umeti. Tato anav, koja piravi sura Fatiha tani, el Kur'an el Azim, veličanstveno Kur'ani. Veličanstveno Kur'ani. Sara Allah ki predaja, Fatiha tani umul Kur'an. Wa seb'ul methani, daj njenita o Kur'ani, hemefta ajeti ako stalno ponovine nape, وهي القرآن العظيم همويتاني veličanstveno Kur'an. Mislim pe baš i suratul Fatiha. Ojtani veličanstveno Kur'ani. Ovtoto anal, koja pjavi suratul Fatiha,
tano e šifa ilači ili lijeko sobiko prevodi značenje. Kasnije kao pominali same predaje koje odnosi na pebaši suretul Fatiha, kad kerala pelafisar lijeko ili pa ilači. Enjato anavtari suratul Fatiha tano rukja. Allah ko hadisi tao Sa'id al-Khudri kaj ov ukuja rukja i kemanu šese, ko ona si nemuslimani, ov neverniko sine, a od ova neverniko su sine, ovine predvodniko tao je pleme. Alo lehem halalek, od ova akren. Ne savi vrsta kova, hema vela ko o Sa'id al-Khudri, hem ukuilne se sura Fatiha. Pa Rasul alaihi sallatu wasalam pučeva vele asar tuđajan kaj tani oj rukija. Kotar tuđajan kaj tani oj so rukija, mislili ki suratul Fatiha. Dešto anav, tadi suratul Fatiha tano, el esas, osnova ili temeli tano nešto. Prenosino šavi kao Ibn Abbas vakerga. Svako je buti i sila piri osnova, to je piro temeli ili nešto kotar počmini. No je osnova taro dunjaluko, osnova je dunjaluko siritani, Meka. Osnova tari Havaj, tano oevtato nebeso upre. Osnova tari puv, tani evtato puv tela. Osnova je dženetesiri, tano adn. Osnova tari jag, tano džehennemi, evtato sloj tari jag. Osnova tano stvorenja, tano insanja, tano Adeli alaihi salam. Osnova pejgamberengiri, tano Nuh alaihi salam. Osnova tano Benu Israil, o Jakubi alaihi salam. Osnova tano kitabi, tano knjige, tano Kur'ani. A osnova tano Kur'ani, tani je Fatiha. A osnova tani Fatiha, tani je Bismillah. Osnova tani Fatiha, tani je Bismillah. No međutim, iz islamska alimija kolava kerena, kajak ja predaja, međutim, naš tjeta nakilno, znači ko hadijska zbirke, iako znači prenosini pekaju Ibn Abbasa gjala kerja, kogore klavra dostojno o Allahi azza wa jelle najšukar džanela, no katar saman bindoj te lakeri pokažinipe suratul Fatiha, koja je tani lakiri vrednost. Dešujek to anav koja je sura Fatiha piravi, tamo el-wafije, koja mora tu potpuninipe, kada oj ukujinipe, naš tio manuš koje krekati, te ukujini, na primjer, ekvaše sura, tari Fatiha. A ovo manuš koje krekati, ukujini tri ništa rekatija, na nego mora so, tu potpuninula je džiko kraja, znači, te ukujinula. La naš ti kerel sa sušaj kerela versurencaj, nego la mora so te upotpunini. Isto sad kada manuš počmini obredi taro hađi, mora lemčiko kraja tu potpunini. Na što manuš počmini obredencare hađesere, nešto levi kje keraldan. Je manuš kuma djesu adem kiri nama pa džiberše paljem kajra nama. Na šti mora te ačko. Čak no islamska linija, kad bi rumini po hađ disovaja, mora te nastavini obredencar džiko kraja. Mora tu potpunini, na nečina i ba po hađi. Sve se, Allah je zaođeran u Kur'ani, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْأُمْرَةَ لِلَّهِ. Sada upotpunjene o hađe me umra sebe pre Allahi. Pa do počmijan mora džiko kraja tu potpuninem te završine. Na nea čujba. Za razlika tamo namazi, neno manuša, ako bi rumini po namazi, morate prekiniti, morate činami, znači te nastaviti. Ajmo namazi da, ako izostavili ne samo šarti tamo namazi, tamam, o namazi nakao vele se runimo. Ama si šarti sebe pikovo namazi, ka rumini, morate ponovini, morate činami. Znači, bazin šukari, si šartija, namaze se rečava. Kola ruminena o namazi, a si tu šartija kola na ruminena, këldin, daj mi sa problemi. Ne mora namazi ponovati na doktor. Naprimjer, kad bi manuš këldini namazi, hem završili,
Ja mene se pokotane noa be hvala šum tu naklaninjam prema li kiblu. Znači najnane iramo tačno prema li kibla. Mora li umagu šte ponovini palio namazi? Ne mora. Ne morate ponoviti namazi. Na ne potreba vaše. Ама, kad je manuška dino namazi, vizo abdesti, završenje namazeja, hem opet godina ili abdesti. Onda so. Morate ponoviti o namazi. Morate ponoviti o namazi. A sebe pije šarti morate ponoviti, a sebe to ne mora. Ili pa, na primjer, manuška u dini namazi, hem palo namazi dikela kaj košej i nede harine čistoća. Co kakera. A nedi je talo šartetano, u manušo telo, šeja, od hanka i kaldini, to ven čista. A prema islamska linija ne morate ponoviti prvo namazi. A kad nanede abdesti, mora. Ako napučiva, so se baš atova šarti mora, ako ne mora. Kad naneto abdesti, falini nešto je namaze se? Falini abdesti. A kad kaldine, košeji si tu harine čistoća, falini di su i namaze se? Na falini. Nego i si tu višako. Pa od dva višako Allah je oprostini. Od dva višako Allah je zaođele oprostini. Hem ne buti. O abdesti tamo šarti koja mora te kere, a ošej upravo koja si harine čistoća, tamo šarti koja mora ti zbednine. Pa koja je tamo razlika baš one ne stave šartija. Dobro, pa kjerjom kaj sura Fatiha vikinipe el wafija. Koja mora tu podbuninipe, na ne je kvaš. Emo manuške bitari sura Fatiha, samo je harfu ne bila ta rukujini, od ova namazi, od ova rekati, ne bi ovele se potpuno. Ne bi ovele se potpuno samo kad bi je harf, tari suratul Fatiha izostavljeni. Dešu dujto anaf, tari suratul Fatiha tani el kafije. El kafije. O koja je tani dovoljno. Allah ko hadisi, to sam kada kad ja, Fatiha vredini baš i sa, a ništa aver na vredini, Fatiha ke. Ima koja je tamo koja svoja mende penđado, kada Fatiha šajte zamenili sa od ove, a ništa naš ti, nemeke Fatiha te zamenilo. Onda ono uša, gotovo gdje je ko hanefijskome sebi, Fatiha ka te, Fatiha oko te, Fatiha ka te, znači sigurno možete čuti, lillahi ta'ala il Fatiha. No međutim, kao hadisi tamo daifi. Kao hadisi tamo daifi. Dobro, sin ja veranava, kola pomini, znači imam Suyuti, znači si, na primjer, suratul Kenz, suratul Nur, suratul Šukr, pa onda ne stave ja vera, no međutim, sad ova verana neta ne potvrdi me, tamo Resuli, alihi salatu wasalam. Nije bud bitno buti, o manuške tkela lafi tamo da ekstura, fino i tamo te koristini, anava, kola o manuša svatine najem razumine. Kola svatine najem razumine. Gledali se o vreme anđenava na jeđunstvu nešto čirala pe lafi, suratul Qintal. Suratul Qintal odnosini pe ki sura Muhammed. I si but ne save sure, kolenca, zavisina kana, i si tu jeka je tja ni celo sura koja odnosini pre nešto, ne su star lafi keralape, i onda u manuša ljeno odvane premalo dija od dva jeti ili od dva ko su lafi, obuhvatina na celo sura. No međutim, men nas jedan političarija, hemodini na nesiri, manuš mora to znači koja labuča jasno i precizno, te manušenje znači te dostavini. La dala vere gara debuča Sirija, je tamo drugo tamo političarija. Ona ga koristi na toga metoda, međutim, amende mora to sa jasno i čisto. Dobro, sam je panda vreme, a gdje je kak je rani po dugačko, te šaj zaver dromačko amen pokratko. Ulema ulavipe i si ihtilafi ko pučiva, kad kralj lafi tamo ukuiba je suratul Fatiha ko namazi. Pa je deo ta učenja kijava kerena. Ko na ukuini je sura Fatiha ko namazi. Od ova rekati ne se
na genelape, na računipe, sarkedani na klaningjane. Hemora te kaldini, ave rekati. Te nadoknadine kod dva rekati sura Fatiha tu kuini. Vakero Hasan al-Basri, hembaro broj taro alimija tari Basra, koka u kuini je suretul Fatiha, jeg drom samo, ano celo namazi, lese i tani oj dovoljno. So pejgamber ali salatu wasalam, so akelko hadisi. Na ne namazi okoliko na u kuini je sura Fatiha. Pa u manušku akaldin namazi u kuini kilate samo jeg drom, koje krekati je sura Fatiha, no ov postupija premalo hadisi. So se taro hadisi šete razumijen pe pobuter ver načinja i pobuter verzije, a šajda te odnosini pe, hem po svako je krekati. Kada sad sam plan, na ne namazi okoliko ano late, ano kuini sura Fatiha, pa i si alimija kutave, koje krekati samo, e Fatiha tu kuini ne dovoljno tuke. A i si da alimija plan, na kao odnosini pe, ko svako je rekati. A i si da ime tri to vrsta, grupa učenjakija, onda neko mišljenje razumijena gjar. Šaju da manuš ki većina tamo rekatija te ukuini. Naprimjer, kaldini šta rekatija, barem kod 3 rekatija tu ukuini, kojeg ne mora. Znači, tamo hadisi šajte razumijeni pe pobuter načinja. Pa različito halujba hadise soro, a ne lađiko razilaženjem, džiko ihtilafi maška ki ulema. Pa dok se manuši argumenti, dokazi, pa da ne manuši odvate važini. Ама когато е тано погърдно е млошно, kada neko nanere nisamo argumenti, baš i nešto, a tvrdini nešto, evo dvajtamo problem. Evo dvajtamo problem, kada ne manuš ni samo dokaze nešto, znači ima gela to objasnjenje. A dok si manuš argumenti i dokazi, kole spašaj nešto te razumjenipe, odole su manuš mora tavel, havde kolinea, hemna znači te tangearipe, to ograničenipe, samo ovo sad razumijemo do vajtamo. Ne morate značini. Dikeno islamska linija sad shvatio hadisi kao sad sam gola na ne namazi okoliko koji ni suratul Fatiha. Pa je si to linija koja plena dovoljno tamo koji je krekati tu koji no klo reste mora. Pa je si linija koja plena na kao odnosini preko svako rekati. A pa je si linija da plena na šajda tu koji neki većina tamo rekatija dovoljno tamo. Ама само лай силен со. Силен аргументи. Док год мануши си аргументи. Натурмал мануш само ово со како ако моро пало но мора тоа. Ај тамо нешто погрешно. Вакери имаме Абу Ханифа, хемо Севри Ревзаи, аѓа ко му кела намерно о укуиба е Фатиха, ко цело намази. Хем укуини нешто јавер, мимо е Фатиха, lesoro namazitano ispravno. Šunenaka na šukaza. I sida kava. A kova kira kava? O imame Abu Hanife, a min žanako i tam imame Abu Hanife. Uzore ste hem od Thebri Reuzai, koka mu kel namerno o ukuiba je Fatihakor, ko celo namazi, ko nije krekatima tukuini, a ko lakoro tam tukuini disojaver, leso namazitano ispravno. Dobro. Кланинала коркови рекучемати. С какъв си назикава? Или намен кодова. Това чел клафи мануш коркови. Добре. Добра храна, суканла. Колки човек ава кере Абу Ханифа се плаве, Абу Ханифе, ту сен имами тамам, имами тарумет яма. Со кере алафи ке ди сиамен со, и сиамен хадиси. Имаме Абу Ханифе, джон со кере алафи. Тамам, мене сиамен хадиси. Kona ukuini Fatiha na ni namazi. Au imame Abu Hanifa isila ayeti. Haida kana. Isila ayeti mudwa ayeti nisono tali suratul Muzammil bishto ayeti ka wallahi azza wa jalla wa kiri faqra'u ma tayassaru min. Ukuina no doaso itu mengelo ko tao Quran. Bana wa kiri ya wallahi ukuina sura Fatiha. Haida kana soka kiri. Pa po Abu Hanife si ne piro dokaz, sa sajavera alimija.
Kogod nešto tvrđenje, ne piro dokazi kod ovo. A kjer u imam taberi, plana, mora tu kujni sura Fatiha, ama, ako bi omanuš na primjer u kujni, ne sam javer sura kod Hane Fatiha koro, šaj, ama pod uslov od ja sura su kao u kujni, morate ovel dugačko koboreme sura Fatiha. To vela isto broja ajetija kobori silahen suratul Fatiha. Ako isi je sad ti sura, so znači šajti dužina kukujila kobor bi ukujnje Fatiha, tega ni tvoja imam taberi, na ne problem. Na ne problem. Pa je to manuš kad kod vini kolikori. Kada valja, kada manuš omuktedija, to je to džematlija, a vela palo imami. Kad je si bitno propis adrese kao pominali, na primjer, ono muktedija, palo imami, o imami tano već ko ruku. Tega ni muktedijastar, džematlijastar, perela je obaveza taro ukuiba. Ona ne borđi ta čoko kijamijem tu kujini, nego džala direktno ko kijami. Ema kad te često but manuša, nažalost, grešinena, kedavena ko namazi kasninena, o imami tamo već ko ruku. Onda ovelo manuš, veliko a kasnini, lelo tekbiri, Allahu akbar, hamdela preko kijam, pa tek onda džala ko ruku. Soji tamo pogrešno. Koja je tamo pogrešno. Lea tekbiri, Allahu akbar. Na ne paniba, direktno džaja ko ruku. Na ne ophandiba vas tako. O imami kaj tamo? Ko kijam ili ko ruku? O imami tamo ko ruku. A tukaj dina pa o imami. Morate dža pa o imami. Znači lea tekbiri, Allahu akbar, hem direktno džaja kaj? Ko ruku. A na phandea vas ta ko kijam. Vaj tamo pogrešno. So bud često desine nape, harakula kasnije, na ko ruku, a starine imame, leno tekbiri, phande nape, pa tek onda džana ko ruku. Vaj tamo pogrešno. Ma kad treba kjer mislim skanimja, je ke tekbirja, ka kerel tuj postupkija, ako šager to kjer. Lelao početno tekbiri, odoli isto tekbirja džava kaj? Ko ruku. Pa je to menge, spojisanje duj zikrija kojeg tam. Sad na primjer u manuške da spojini nenio namazija, negdje tamo musafiri. Kaldini duj namazija, ama kerela je grom zikiri. U redu, da ne smete ono što je kerel, ama kerela fi, kad spojina pe duj zikrija kojeg tam, dovoljno i tamo te kere duj buča je ke postupkoja, sad su se jakate. Je ke tekbireja, taro kijam, džaja ko ruku. Pa je tamo bitno te razumina. No ne znači Allahu akbar, Allahu akbar. Pa je tamo znači greška. Dobro. A ako omuktedija od džematlija resela imame, dok tamo imami panda ko kijam, panda je ko kijam, tega omanuška u kujini suratul Fatiha. Ema kvaj tamo kolese, amen kavađi kod ova inšala, kakera. Ako odnosini po kolese ko smatrini, kaj varani tu kujini pe palo imami. Kakera la fima kanesta. Ko odnosini pe, znači alam kastinea, zovizo, o imami tamo već ko ruku, u kujini ti so, tamam, tu alam, hem jan ko mišljeni, kaj varani tu kujini pe palo imami, kao u kujine znači sura Fatiha. Ako nas smatrini kaj varani tu kujini pe palo imami, ov znači levo tekbiri, hem čutini. Kaj tamo kedo imami u kujini kedan, ko glaso, kedo u kujini ko glaso. Dobro. A normalno, džano pe ana podrazumi povjera kedi u kujina no peste, ovano što znači kao u kujini palo imami na kačutini. A kedo imami, i sve kao mišljenje, kedo imami u kujini ko glaso, tega opasojtano palo imami o muktedija od džematlija, kojeg deo taro islamska linija, na kao kujine, na nečitiba. Tu i nam palo imami, kaldineja, o imami u kujini ko glaso,
kojeg deo ta islamska linija na nju kuiba. Hem dokazi lena ta u Kur'ani direktno. Kao Allah azzađer wa keri وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Pa nego dokaz. Ma che do imami u kuini, tu avea pani leste, na tromaști u kuine. Morat so. Como Allah azzađer că u Kur'ani u kuini pe, tu men le šunem hem čutine. Hem čutine. A vela isto po hadisi kao Rasul sallallahu alejhi ve sellem وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. A kada u imami kao u kuini, tu men tega ni čutine. Ema kero pejgamber alejhi selam, kas kao veli imami, to je skoka klanini palo imami, e imame soro u kuiba tano, le soro u kuiba, e džematlija soro. Ma kleta ne dokazija, kaj palo imami, kada u imami u kuini, navaljano džematlija o džemati, tu kuinem, kojeg deo tamo islamska linija. Znači, si ihtilaf ili svako je si lepiro dokaz. A akiru imam Šafija, emo imam Ahmed, kojeg rivajeti, kaj na ne o namazi ispravno, osim okolese, ko u kuine Fatiha, ko svako je krekati, bez obzira da li tamo imami ili džemati. On to nekakva mišljenja. Ha imami, ha džematlija, ko svako je krekati, lende, mora svako je personi, e suretul Fatiha tu kuinem, dok ko je Bohanife nisar. Ko imame Bohanifa tu čutinea, so se ukuiba e imame sorojtano, tiro ukuiba. Ako imam Šafija, uvek. Od vas tu inan palo imami, naznačini kaj naka ukuine. Ema kva mišljenje isto, ljela ne pralalen, u imam Buhari. A kva mišljenje to imam Šafija, prifatinio imam Buhari. Kao je manuš mora stalno je uvek, e Fatiha tu ukuini. Isto je imam Kurtubi, koji tamo autori tamo tefsiri, ovisto bilim ja kva mišljenje to imam Šafija. Kao je manuš tamo vođi uvek, stalno, ko svako rekati, e sura Fatiha tu ukuini. Bez obzira da to ni imami ili ko džemati. I mi sjamen hadisi to Rasuli alaihi salatu wassalam, kaj va kergadja, da ne namazi okole koja na ukuini e suratul Fatiha ko namazi. E malona koja ver verzija, koja ver hadisi, koji kaldini namazi, a na ukuja e sura Fatiha, odva namazi tano krnjamo. E mu dovoljno sva sama kergadja trindroma. Trindroma va kergadja. Odva namazi tano so krnjamo. Ako kaldini, ako namazi sura Fatiha na ukuini. A krnjamo namazi tano halalen, džani nasamo namazi, rumimo namazi. Krnjamo namazi tano, rumimo namazi. Em prenosim pe taro Omer ibn al-Khattab, em taro Abdullah ibn Abbas, šuren šukara klanava. Znači taro Omer ibn al-Khattab, taro Abdullah ibn Abbas, taro Ebu Hureyre, Ubej ibn Ka'b, Ebu Ejub el-Ansari, Abdullah ibn Amr, Ubade ibn Samit, Ebu Sa'id el-Hudri, Osmani, Amr ibn al-As, ibn al-Jubeir, hem panda javera, kaj va kergja jaha. Na ne namazi bizo Fatiha. Na ne namazi. Ega. Inan imam, inan džemati. Ko svako rekati, moro manuštu koji niso. Sura Fatiha. Emola i kergepe koja kva mišljenje budzoralist. A kad i kenem sos, a ono ko hadisi kao Rasula alaihi sallatu wasallam kergja, na ne namazi kona u kuini ko svako je krekati je Fatiha, hem sura, ko farzi ili pa na fila. No međutim, kao hadisi tamo daif, kona u kuini je Fatiha, hem palo late sok sura, mislim pe nešto taro Kur'anu. Se ko ispravno mišljenje pralane, manušna ne borđite u kuini sura, pali Fatiha. E sura pali Fatiha tamo so suneti na neva džibi. Normalno su naznačili kaj mora o manuš teačali. Ashabija Angla ne pučena soj suneti, te bileno dva hem te keren. A gdje me puča soj suneti, ki strana teačala subhanallah.
Allah puče si nešto suneti tereno do. Amen puča suneti ja tamo. Te načela. Pa kjer Ubade ibn Samit kaldingam je gdive. Šurena kanaka odnosi pe sose okola ashabija so pomijanen sako anava, soseva kjer je kaj mola je fatiha tekera, ko svako je krekati. Bez obzira, sijami mami ili džemati. To Ubade ibn Samit. Kaldingam je gdive, pa u pegamberi alihi salatu wasalam namazi, ali kova u kuingja, ko glaso kerja. Ide na odini pe sabahi, negdje kuma pe bilo sao namazi, ama i neko glaso kerala pe. Pa neko i ne smetine pejgambere alihi salatu wasalam ko ukuiba dok namazi. Jeli, kaldin, osa sam imami, ovu kuini, džilapkeri, a neko pala ne smetine. Pa orsa sam palo namazi, pučelaren, tu menu kuine na palo mande, ili nas hala, ja Rasulallah, menu kuina pali tute. I u pejgambere, a me pučava, ko doa takmičini pe manca? Ko doa su takmičini pe manca? Mau kuinen palo imami, osime Fatiha. Mau kuinen palo imami, osime Fatiha. Pa kava hadisi verodostojno smatrinenale u imam Buhari, Ebu Dawud, El-Beheki, El-Hakim, Ibn Abdil Ber, Ibn Hibban, El-Nevevi, El-Sajavi. Kao sad sam jasno naređen, mau kuinen palo imami, osime sura Fatiha. Znači u kuina sura Fatiha, hem trajne. Pa kava hadisi jasno si kaljamenje, kedo imami nešto u kuini, na tromalo manušte u kuini, bilo so pobutari Fatiha, kedo imami ko glasu u kuini. Kedo imami ko glasu u kuini. Tu završim javno dolje Fatiha. Hem nešto sviđini petuki imame storo glaso, ne sebe ti i relija. A prava me korkori nešto duri ko kuina. Na štegljari. Morate šuni. Hem morate čutine. To roditano džiki Fatiha, oko tamo keja i imane. Dobro, na tari krova kućiva, pa nahali se mi vrto na nebo. Dobro, suka kerel manuškova, kva često desinipe, suka kerel manuškova nađanela je suratul Fatiha tu kuini. A šundja o hadisi kona u kuini Fatiha na ne namazi. Sarala ki predaja, alo je taro ashabijem pučljaje su lepo, sad sam si kame su te vakeri. Koji nađanel, znači trudini pe mučini, pa da li sad ki godina kuel? Ka vakeri subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quvvata illa billah. Znači gare, i kad sahabi pučljaje pejgambere, pa pejgamberi si kad gare. Ama što je nakon. Jer inaka no ashabi so pušljaje pejgambere, so tu kuini ko namaze, ako nađele Fatiha. Pa palo so pejgambere, ali se rado osram, vakedjale sa kja vrsta tavo zikr, jer ino ashabi, hem punini pe. Dobro, duma, ja Rasulallah, odvaj tamo saj Allah hese. A so imaje, se sovšu ja kaj so, o Allahi ulabgjaje Fatiha, ko duj dedja, ne legera vakedja. Vam guno deo tano Allah hese, pohvala sad Allah i nešto kad zaslužinela, a ubito deo tano bašorobo, so ovro deo dva pripadinela se. Pa kje do reso sam si skavljena kula lafije. Jer ino ashabim hna, ja Rasulallah, dvajtano saj Allah hese, a soj maje, ili ne vangava ništa. Pa tega ne Rasule alihi salatu wasalama kergjali se, im si kavljali, bud korisno dova, koja je tani fino ili sani tu kuinula, i si tilafi dani ki seđda ili imaš kao duj seđde, a bo slodi tamo vredostojno. Vakergare se, kao kere, Allahumma gfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzukni. Ako mangem tu udeo, a našti si tvoje Fatiha, eke tu kja kao. So, o Allah, oprosti mange, uputi ma, obskrbi ma, korisno. Ema kaja vašakja dova, a tero sam starinja. A kaja tikni dova, obuhvatije ma stavlja u dunjaluku i mahireti. Korisno je dova tani bud, koji ki prilika te siklolla, emla, ki seđda tu kujni,
wallahi neka pogrešni. Kad inšallah butala ka čova, ako aver kurko Allah se rizenea, Allah za uđe to mogućim ja ka nastavina, ovdje sa steko sabari, Allah ti dotne svakoj khairi, wa akhiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin.